Ibwega tukwina mbere kwa twicokagira kaire murithiria wa Meru TV na ikagita kara twina mbere kwa tukirithagiria marabethiritwo magikirwo rito ndeni ya mangatheti ndina ngatheti ya The Standard jarani yakwa murithiria wa Meru TV na ngatheti ino yina mantu kathumba tu yina ngono kathumba na rugono rwankona rwikiritwo ritwaga ugu ni nyamu ciitagwa nganya ukakwigua mbugo tathi na ara mujini wa Nairobi no wigua takuerewa bwega imbiyo yongwa nkwariria nuntu na gaumiru nteri ningi gwetiti nyamu ino ciitagwa nganya itire kumunora tanarora Nairobi ino kaiwethire nkari ekaliu ntikumenye ekaliu sayuni yaani nkari ichoretwo manyamu na nyuma mbere wapi githionini ukarigwo kinya kethirwa urothithitie na kumba kuona mbere kumana na bwe kali iguru yikiritwo nyamu ikaliu ngochi nini nao meyikiritwo whatever nini into kathumba tu muthemba nkari muthemba wa bus lakini basi impampe ciekirwo mainto maingi sana nyamu ino ciitagwa nganya na kogu nyamu ino ciwitwo nganya kuririkana ati iciethiritwe ikitwikaga kana ciwite iri ciatongoria bana ndeni ya siasa na kogu onto bwibwithiritwe bukithema kwiwa kuri kumu kana bwigwa buri onto bumu mawatho kana sheria kwina mbere kwikithingatagirwa kuririkana nyamu ino witwa nganya muthikiria na murithiria wa Meru TV ciethiritwe ikirurumaga na arora Nairobi tachimba kana tanene batena irauni mathatu mara methiritwe mamatena number plate imwitiethiritwe na number plate na iri kurukira nagu Nairobi itakumakania na ciririkana ciethiritwe kina mbere kwigwiki watagirwo na bamwe batongoria banene ndeni ya nthiguru yetu ya Kenya ara kinyama watho kana sheria cia barabarani itiko ina mbere kwigwa ikithingatagira ichoretwo ma DJ miandarati nagu naguome maua nini matairi nini nagu ichoretwo mainto nambi na ari kwerekana ati nkari ino iche muthemba wacio kuririkana ruarua turonie George Ruto mwana wa Ruto nathie na mbere kwigwa kilaunch imwe ya nkari ino iwetwo mood na arathie na mbere kwigwa kana nkari ira ithiritwe kina mbere kwikionekanaga itakuthingatira mawatho ma barabara kuririkana nkari ino ciithiritwe iri cia thirikari na njira imwe kana ciriana thirikari ni baithe bari thirikari ni kana ciatongoria bari thirikari ni na ara bethiritwe baikuruka kinya sheria cia NTSA masheria cia 2012 ira ciithiritwe kina mbere kwigikagira ati nkari cionthe no ithie na mbere kwigituika regulated ni NTSA lakini kuririkana ati nkari ino ithiritwe kina mbere kwigwa ikithingatagira sheria ino President William Ruto san kana ka muthaka wa Ruto George etawa George Ruto kuona aria akagita kara oncha nkari yake no wetwa mood makari mama manenene rono tukarwithira karatatini gatuna murithiria wa Meru TV ene gatu inamba kwa tukithunga ya ndani ngatheti ino gutakagita kaingi tuone nata gukara karatatini gatu ndani ngatheti ino na arankuona gikeno kia muciari kagita kara mwana wake urethiritwa kina mbere kwigwe na aranthiguru ya Saudi Arabia akwirigirwa gucoka muji kuririkana Steve Munyako ethiritwe ari nchera kwa miaka 14 eterete kuina mbere kwigwa labda akiuraga wa kana eterete kuina mbere kwa gitwegirwa ethiritwe na anuntu bwagikugia colleague wake na ara kuririkana na thie na mbere kwigwa kirekagirwo ntu ya Jumaine nyuma ya shilingi 150 million blood money kuina mbere kwigwa ikiri yawa kiri muji woyo athie na mbere kwigwa akiuragwa na ara kwirikana indi mibango ereo igutigira ati mwana uyu athie na mbere kwigwa kingagiro menkeno kwigwa gicokaga anthiguruni ya Kenya na ara gikuonekana gikeno kinene sana kiri muci uyu wa muthaka uyu na ara bethiritwe bakiuga ati kwa rukiri bathie na mbere kwa bagiukagira
wakiuragia kweri na ta wakara mwana uyu wao wakarwata akaina mbere kwigua kiuraga kana ukethirwa ukarakaria ta ndetu ni karatati-ini gatwiriaga ndeni ngatheti ino murithiria ya The Standard wogura ngatheti yaku kaina mbere kwa ukibonagira ndetu ino cionthe kwina rugono rungi karatati-ini gatuthatu na rankuona nurses ibethe tubakina mbere kwa back suspension ya council boss nonto bwa illegal internship posting ya yekereta KNUN the Kenya National Union of Nurses ino ni ngwataniro ya manurses nithe tukina mbere kwigua igi support suspension ya Nursing Council of Kenya NCK boss nonto bakwina mbere kwigua kinenkanagira internship ira itabateri kuringana riboti ira yetheretwe kiuma kire ministry ya Ogima yugite council yathie na mbere kwigua agiruthaga athie na mbere kwigua akiwatanagia na ma university o 10 kwigua akinenkanagira internship ino bora gutabateri tugono rukinyerwe karatati-ini gatuthatu aga ugu wina mbere kwa ukigura ngatheti ino kaina mbere kwigua ukibonagira na ukaina mbere kwigua ukionaga rugono ruru karatati-ini gatugana karatati gwakana kuona mwe kurathia na mbere kwigua kira wa cibitari kura cibitari a woman taken to hospital by force was strangled out of say shows makurora thia na mbere kwigua kira wa cibitari kirazima kuronekana kathia na mbere kwigua kitawa na aina mbere kwigua gikuya Susan Njoki Kamengere athia na mbere kwigua athia na mbere kwa gikuya na ara Chiromo Hospital na ara athia na mbere kwigua kirwa cibitari ino kirazima kuririkana gikuo kia Susan Njoki Kamengere urathie na mbere kwigua agikuyaga nyuma ya postmortem kwigikiruthawa na kuonekana ati kathie na mbere kwigua agitawa na gukua riboti ni thiretwe kina mbere kwigua ende ikireta biuria kithumba igurure gikuo kia mwekuru wa miaka 48 ora ni ndagitari na gina wa ana bathatu urathie na mbere kwigua kinyakirwa cibitari kirazima na ara Chiromo Group of Hospitals kurekana Susan ora ni CEO na mwene Total Torch athie na mbere kwigua gikuya Juma Nkuruku ntuwinka ya kenyuma yake kuina mbere kwigua kirwa na ara kana nyuma yake days after she was in voluntarily taken from a Kileleshwa home and taken to hospital with claims that she was mentally ill nyuma yake kuina mbere kwa kirwa cibitari gukirikanaga ati sawa kana ati itaka akiri yake itisa sawa itaka yithiritwe itakuruta ngwebwe kana itakate sawa kimuthugania na arende kurikana ati kombiko kewe na mantu kathumba mathie na mbere kwigua kurukagira na mumethiritwe magitema egua ikarago nyuma ya postmortem kurulwa aina mbere kwa kionekanaga ati kathie na mbere kwa gituka strangled kwina mantu maingi muno muthikiria muno mantu makonini na akili ukethira kagita kaingi mantu matu kwina mbere kwa tuwe kurukagira miturire-ini yetu imakuthemo mwanka ugatuika tutikumba kinyango gechietu kethira mantu matu kwina mbere kwa tuwe kurukagira wantu imagutema kinya akili chetu igatuika itisa sawa bwega ibwega tukaina mbere kwa tukibaragia mbwega tukaina mbere kwigua tukiaragia na antu baraba karibu na ati kengo utigira thina teino tukaina mbere kwa tukibukana na chimuno thina cia mantu makoneni na mathugania mbwega tukaina mbere kwigua tukibaragia karatati-ini gatuna ni mantu makoneni na mathatu na ara ukuona kali muthemba wa nganya iriaga u chithiritwe kiaragirua ma kuririkana ati nganya ino
ira mbingi itithiritwe ciena kana ikithingatagira sheria cia barabarani gukirikanaga baingi kana ene mathatu ino bamwe ni antu banene thirikari-ini ana banene na mantu mangi tamara nkari no gwitonganya muthikiri na murithiri wa Meru TV ni nkari ira ciithiritwe kina mbere kwigua ikiri na michoro na nyuma ciechoretwo mbicha nini ciagemwe cia pambo nambi ikirurumagata tagikiniki ichino ciithiritwe kina mbere kwikiaragirwaga ukirikanaga mwana kinya wa raisi na thie na mbere kwigua akiruguria kana kioneka kuruguria mwe ya nkari ino na arende ikionekanaga nkari rita gutumira kana ita kuthingatira sheria karatati ni gatutano ni advert ya gugu ukaina mbere ko kibonagira wagura ngatheti ino karatati ni gatuthandatu ikwethiretwo kionekanaga ende gichigu kingi kana kwethiretwo kwina gichunje kia bithatu nontu turena ndeni ya siasa ikuraina ntu baba watambaru mutongoro mugongo President William Samoei Ruto kwina ntu baraba watambaru ura wari munini wa rais Rigathi Gachagua na endi kwethiretwo kionekana gichunje kingi ya ntu baraba takuwata mbaru nuo mwa baba batiko watambaru Gachagua batiko watambaru kinya President William Ruto ina arashia chithiritwe kiambire kuonekana igichenja ya bunene na araende cia chino chithiritwe kinambere kwikionekana kuthukia mukondo gungi kagitanikara rais Ruto ethiritwe kinambere kwa kiringagira ndebe guntu mwanya ntheguruni kinya ora wari munini wa Rigathi Gachagua no yakinambere kwigua akimumenageria na arende kwithiritwo kionekanaga ati kwina agicigo kingi kana gichunje kingi ya antu bethiritwe bakinambere kwa bakibumageria na kuga ati bo batiko watambaru no uriku agagu na arante cha Western group ya Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi, National Assembly Speaker Moses Wetangula, ODM Raila Odinga, group ira yithiritwe kinambere kwegitongagiro ni Caleb Amisi betigiti ati Western nio yithiritwe ikirwa kagitania ka yani baretigia ati rutero ro Western irubatiri kwinambere kwirutaga mutongoria ora akainambere kwigwa gitongorere Kenya ndeni ya mwaka wa 2027 Rais ni athiritwe kinambere kwigua akiuga nenkerwe kanya arutire ya Kenya ngugi karatatini gaka gatuthandatu na arethiritwe kinambere kwigua akiuga anapewe kanya kurutira Kenya ngugi no ntu kinya bara bariku ibaperwe kanya kawa kuruta ngugi kana gakurutira Kenya ngugi kwa kinya wena nenkerwe kanya gake athiri tamu yake aombe kwigua akiumaruka lakini akiromba anto utigira ati batikuringa siasa itaina baita eziaja cha kwathora na Kenya na siasa cia rumena nontu chejino chithitwe kinambere kwikithukangaia bunge ni thitwe kinambere kwigua ekenda ende utari wa kana mutarata uthi nambere kwa kene ukirutawa kire chukurithia nambere kwigua ikiruthaga mantu makonenie na sheria karatati ni kama uwanja ajumbe bethiritwe bakenda ende arutengoe bathirikari kuinambere kwa baitumagira cibitari cia mwingi majumbe bethiritwe bakenda ende arutengoe bathirikari kuinambere kwa baitumagira cibitari cia kiumbe karatati cibitari cia mwingi public hospital ya karatati ni gaka kama uwanja murethiria wa Meru TV karatati ni gatunana imbiriku ni exam pressure cash crisis ignite fresh wave of unrest in schools mantu machukuru methiritwe makinambere makiaragirwo ikwithiritwe ende kwina kibuba ni kingi kana kiruo kingi kembia kira kithiritwe kinambere kwekiaragiria mantu ma secondary school ni anthiguruni yetu ya Kenya ara kwithiritwe kionekana ata kumba kwigua kwina kwagagwa kiri igerio bia mwisho mbere chukuru ithina mbere kwigua ikinga wa tariki chiri mweri uyu wa igana mweri wa inana tamu ino ya chiri
inara kuonekana ati kwithiritwe kwina mantu kathomba tu mara methiritwe makinambere kwa makiaragirwo kurikana nkuruki ya cukuru 10 ciithiritwe kinambere kwa wikigomaga nontu bwa mantu ma discipline kwa biumia bika ibikurukite na arende bamwe ba awatimbaru kithomo bethiritwe bakinambere kwigwa bakibrem exam anxiety, staff schools and funding. By the way, kinambere kwa bakibrem kwongera muno kwambia na muno mantu makonenie na mantu makwena magerio momethiri tumakinambere kwa makeragiro ntubura kuonekana takabomba kwegobokina ina ya kithomo na njira imwe kana ira yengi ndetu ira ciarire tuagago karatatini kaka gatunana mbere ya tuition irire kana bamwe bethiri tumakinambere kwa bakye ikiongagirwa na mantu mangi tamara methiri tumakinambere kwa uwa makeragiro karatatini kaka gatunana no tukwithira rugono kana rugono rwa kithikiro rugono rwa kieba rugono rwa comedian kana urari muthekania yekene ta KK mwenyewe KK athie nambere kwigwa akithika muthenya wa igoro na ara itu rekiao athie nambere kwigwa rekiuyuraga na arante cia Bererioni village kana itwa riri ria Birioni na arante Chelari constituency Kiambu county na ara magiri ema athikiri baadhi ya nambere kwigwa bakiuthuranaga bareo asiasa content creators barabonde baadhi ya nambere kwa bakibu magiria kunenkere chima che muisho Zakaria Kariuki uroreje kene munota KK mwenyewe Kariuki athie nambere kwigwa giukagira na gutwika kumenyekana bonene nyuma ya kwina nambere kwigwa gikobagia ura wari munini wa raisi Rigathi Gachagua na arathie nambere kwa kirutha content kithomba tu na ya nambere kwigwa gikuyagiria baingi ba Kenya na ti Kenya yake kinya omeyandiro ya Kenya ba nambere kwa baikenagira content ino ya KK mwenyewe athie nambere kwa gikuyagira na ara cibitari ya Kiambu nyuma ya mbayo ya Kagita Gakai baingi baadhi ya bakinambere kwa bakiwetaga KK mwenyewe ta muntu arari muntu umwega na arari na ngerekano ya kuringirwa mu bwanano karatatini gatunana na tukauga ka KK athinambere kwigwa kinokaga bwega karatatini ga kenda no tukwinambere kwa tukithagira rugono rwa Raila arethiritwe kinambere kwa kirikana na gumo Raila ethiritwe kinambere kwa kirikana na gumo nyuma yake kwigwa kithungagira murengoni wa President William Samoei Ruto nyuma ya kuwatana njana na Ruto Raila nethiritwe kinambere kwigwa indi kiwetawa muno akira wate burethiritwe kimenyekana ta mutheteri wa akichi omuntu kana burethiritwe kinambere kwa kimenyekana ta muntu wirutanite kuthetera Kenya ndeto eno tita ni kara kidogo taka kulinga chenga nini nontu Raila nethiritwe karende ta nchu tukare aturi alafu akainambere kwigwa gikira Lagata suspension bid stalls again as AG dispute High Court jurisdiction. Deputy Inspector General Eliud Lagat kuina na thia nambere kwigwa gitwika suspended kuma Kirobich muthenya wa goro kwa kagita tweri na araende Attorney General Dol Kazoduo athia nambere kwigwa challenge the High Court jurisdiction to hear and determine the case. Kurikana Attorney General ethiritwe akiuga Employment and Labor Relation Court Right Forum for Resolving Dispute, a UK-based activist is pushing for DIG suspension of a blogger Albert Ojwang's killing probe. Yeah, DIG ethiritwe kinambere kwigwa kiringithana guo na ikuo kia Albert Ojwang na araende kuronekanire DIG uyo DIG Eliud Lagat atainambere kwigwa gikinyukagira utongore bwake tabora augite agunyumanyumani no indi Lagat kathie nambere kwigwa kinenkagirwo suspension this suspension kathie nambere kwa akithukagia rutha rwa ntu 18
na ala biuria ndi biathia nambere kwa bikiumagira biuria Kithumba na biuria bi Kithumba biethe tubiki nambere kwa bikiumagira bikiuragia atiriri ikinonto lagat athie nambere kwa kirongwaga akiugaga ati akumagaruka utongoria ni kana ukinyukira giti giake kuonia njira kana gutiga njira ya uchunkuni boi nambere kwa bukiruthaga iguru ria gikuu giki kia Albert Ojwang ndeto-inĩ ĩrĩa ũguo karatathi-inĩ 10 no njithĩte na mbere kwĩgua ikĩaragĩrua ũgaragũra ngathĩti yaku ũkaina mbere kwĩgua ũkĩonaga bora karatathi-inĩ 11 kethĩte kĩaragĩre bora kĩthaka kĩa Lelwe kĩathiĩ na mbere kwĩgua gĩkĩbanga nagua gũtigĩrĩra atĩ ũthiĩ na mbere bũkũi na mbere kana ũthiĩ na mbere ibũkwĩgua bũkĩonekanaga muji wa MCA no thiretwo kina mbere kwa kiendaga ende akikwigua kionekanaga ni nyuma ya mwana wao kuina mbere kwigua kiurawa muji wa North Kanyamkago MCA George Amambo ne thiretwo kina mbere kwigua ende ukienda akikwigua kiruthika nyuma ya after his brother was killed in cold blood ya nyuma ya muruagina kuina mbere kwigua akiuragawa na araende bethe tubakina mbere kwa bakiwendaga uchunkoni kwa bukiruthikaga na haki kwigua kionekanaga inara ankurukin kuona mibango no thiete na mbere kwigua kibanga nagwa gutigira ati bakuina mbere kwa bakino kwa mwendo uyu wago obwega ikwethiretwo kwina gachagacha nara ndeni ya Kenya Ethiopia menkani ya Kenya na theguru ya Ethiopia nyuma ya amba kuina mbere kwigua ba akiwetawa ntere ino kuririkana tension kana ogwa ibwethiretwo kina mbere kwa bugiukagira nara menkani ya Ethiopia na Kenya nuntu bwa wamba bura bwethiretwo bukina mbere kwa bukionekanaga wamba bo bwethiretwo bugikarikata nyuma ya ategi makoyo bathanthatu kuina mbere kwigua bakitharikagirwo Koli Ngimekwiya a local fisherman kana Koli Ngimekwiya ura kwerekana ni mutegi makoyo tu wantere ino kuma chia Alim area thiretwo kina mbere kwigua akiweta amba na arante chia Kokuro police station thiretwo kina mbere kwa kiringa riboti police station ino na araugite the boat were discovered missing early in the morning as the fishermen prepared for fishing thiretwo kina mbere kwa kiuga mataru mama mathanthatu mathie na mbere kwigua makiuraga kagita kara banga na ya kwamberia gutega makoyo karatathi-inĩ ga 12 inkuona kotini thiretwo kina mbere kwigua order ikinenkanira watho barabandikitwe na arakiri ministry ya treasury kuina mbere kwa bakirutha muno mochunku ni makuona mbecha ira itagirite kuina mbere itagirite thiretwo kina mbere kwigua ikithiurukaga karatathi-inĩ ga 13 imantu ma Red Cross bethiretwo bakina mbere kwa bakiaragirwaga bara bethiretwo bakina mbere kwigua bagituika botethio muno kigutereka gitakara kwithiretwo kwina mantu mwanya karatathi-inĩ ga 14 nkuona kwina mbarathi iri yaga uguo mbarathi ino ikamatite Raila na mbarathi ino ikamatite Raila na arambere nkuona Ruto nwe athunguthite mbarathi ino yaga uguo Raila akaririte rutero rumwe eriuga support Ruto erwengi vie for president endi mbarathi ino tikumenya bureka thikana support Ruto kana irombe gitikio rais uyu ni Raila karatathi-inĩ ga 13 karatathi-inĩ ga 15 ni woni bwa andiki buri yaga uguo kawithire kwithawa kwina oni bwa andiki karatathi-inĩ ga 16 bado ni oni bwa andiki arankuona mantu masaba mathiite na mbere kwa makiaragirwa na uyu ndi akiugaga we na ku blame Kibaki nuntu bwa
saba ino kwa inambere kwigikana kana 17 karatati bado ni woni ba ande kiburi yao karatati ni 18 ni mantu makona biashara 19 bado ni mantu makona biashara mantu ma shipping inambere kwa makilo kwa nyakaukange karatati kama ngwene kama bado ni mantu ma shipping karatati kama ngwene twiri mantu makimandegro advert chelo karatati kama ngwene tobatu karatati kaukange kalo ke mantu ma real estate mwanka karatati kama ngwene muwanja bado ni real estate mirongwena kenda ni real estate karatati kama ngwene thatu ni advert ili yagago mirongwena thatu na imone mantu makoneni na into mirongwena thatu na chiere ni mantu ma public notice ili yagago mirongwena thatu na ithatu ni public notice kumiragu mantu makoneni na advert chia inabere kwikitho kagiago mantu makoneni na michetho mibira yatho karatati kama ngwene thatu na thatu ni thatu na muwanja thatu na inyanya thatu na kenda na mwanga karatati ka mirongo ina bado kethiritwo gakiaragiria ndeto ino ikonenie na michetho kwogu umugaruka muraithiri wa Meru TV wegoria ngatheti yaku ukainambere kukibonagira ndeto ino chionde chiethetwo kinambere kwigikagirwo urito ndeni ya ngatheti ino ukune kwa Meru TV utikathi kuraya nondito guchokera na ukukengo tukimurikaga mugongo werekerete ata. Good morning.